wanelizwa alikhupha emlonyeni wakhe wathi ukuchata kwami ndifuna uchata umfazi ndimchatele nje ukumbetha. Hawu. Umntwana awumthandi ngoba umntwana umthanda noma. Lento ndithi igeneration negeneration iphuma emntwaneni. Yep. Apho kuqale konakale khona kuqale konakale phi emntwaneni. Lento oyifaka kulomntwana yobunyawuphe uzawuthi maseke yenza uthi ngicela imthandazo umntanami uyinyawuphi kodwa ukhula lo mntwana umbiza ngegama lobunyawuphi. Ingane esontweni azibe neresponsibility esontweni. Ingane ungayinayo esontweni ifike isiyabhoreka esontweni usuyinikeza ifoni usuyibonisa into ukuthi lento oze kuyona ayinavelu kuyona. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi kwaKashabangu. Asibingelele sibonge ipresence kaMoya oNgcwele, sibonge nje ubukhona bakhe ohlale nathi malanga wonke. Ngiphinde ngibingelele abangcwele kwizindawo zonke. Siyabingelela nje kakhulu nangenhlonipho. Sibonge nichoose le channel koqala ukufika siyakwamkela. Nje siyakuthanda futhi sithi khulileka. Usekhaya la ungashintshi ngiyakholwa ukuthi sothi siqeda la uyobe usizakele ngendlela esimangaliso ngoba la ekhaya sikhuluma nje indaba ezimnandi. Bazalwane siyabonga niya subscribe niya like niya commenta siyabonga ne support kuma channel partners sanibonga nje kakhulu wonke nje umuntu osupportayo kulomsebenzi siyabonga. Niyazazi ngamunye nangembikhuleko ngendlela eziningi nje enenza ngayo inkosi futhi iyanibona ngamunye anizukubongwa yimi kakhulu nobongwa iyona inkosi nje so siyabonga angingedwa ke futhi namhlanje I believe abaningi vele bazomkhumbula ngizothi uMemphindiswa Mthembu ngcono ngimbize kanjalo ngithi uMemphindiswa Mthembu or umprofeti kanjalo utheni eqaleni Sisi. Awuthe usisi ne alright usisiphindiswa yebo. Oh hey phela manje ngisakhumbuli noma bekufanele ngithi umprofeti yini. But siyakubingelela nje kakhulu sibonga uphinde ubuyile. Last time washiya ne message nje emnandi kakhulu. Abantu abaningi basizakala. Sakwelcome futhi namanje. Amen. Yebo. Na uphinde ubingelele nje. Yeah. Siyabonga. Yebo. Manthathe lithuba ke ndiphinde ndibulise kubangcwele bonke ababukela le channel. Yebo. Egameni lika Yesu. Amen. Yeah, siyanthanda bazalwane kakhulu. Qhubeke njalo nibukela kule channel nisupporta ngendlela zonke nisupporta ngazo. Yebo. Amen. Amen. Hayi siyabonga nathi. Angazi last time ukuthi kwaba busy kangakanani kwena but mhlambe lokho sobuye sixoxe. Ngaphandle mangabe ukuthi khona ufuna ukukushare nje from last time. Angazi khona ukuthile mhlambe ukucabanga. Yeah, ama comments nje. Oh okay, yep. Yeah, ndiyaphinda ke bathandekayo ndibuyile futhi phambi koba ke ndiqale ngokunye endize ngako namhlanje mandithindi ubuya nje umva kancane kule video esisuka kuyo. Yebo. Yeah, hayi abantu abakaThixo baye bancedakala kakhulu ama comments ngiwabonile bazalwane ndizibonile comments zenu abanye bayancoma abanye banemibuzo hayi eminingi kakhulu imibuzo. Yeah, kukhona i-comment ibisithi sisi siyakuva uyathetha ngabantwana ukuthi umntwana uyisibusiso sivela kuNkulunkulu. What about abantwana abakwi disability awukhange unyathele kubo? Ekwakhona i-comment echoyo. Okay, yes. Yes. So ukuphendula leyo comment leyo ukuthi noma umntwana u right
noma umntwana akekho right uyisibusiso. Yebo. Uyisibusiso esivele enkosini, and two uma umntwana engekho right umthole engekho right, nalowo mntwana ayisukuthi uyimistake, akusiyona imistake. Indlela zikaNkulunkulu ziningi, umraise ngesibomo lo mntwana onjalo kuleyo family for ipurpose it is. Yes. Yebo. So umraisela for ipurpose yakhe ethize nini ningayazi. Yena ayazi uba why ndaraise umntwana onjena apha kule family for ntoni. Yebo. So ndingatsho ndithi ekhaya uNkulunkulu wake wamraise umntana onjalo. Lo mntwana waye wasishiya ngo-2007. Washiya ngo-2007 but i-action yakhe indlela wayeyiyo sisathetha ngayo namhlanje. Indlela isibusiso wayesiso lo mntwana ngelixesha wayengumntwana ongakwazi ukwenza into, but ubukhona bakhe efamilini kwakuyinto enkulu. Yebo. And futhi nokusweleka kwakhe leyo mntana lowo, indlela ekwenzeka ngayo umama akakaphezi namhlanje ukubonga ngendlela ekwenzeka ngayo umuntu wayezongcwaba lo mntwana. Yebo. Waveza nje isibusiso esikhulu esingakaze siphele emlonyeni kamama namhlanje. So ilento ndifuna ukuthi umntwana naye ozelwe ekhubazekile useyisibusiso esivela enkosini. uNkulunkulu unepurpose ethize ngaye lo mntwana. Yebo. Yeah, so bendithi nje ndifuna ubeka leyo le comment yayisisho kanjalo. If unomntwana okhubazekileyo akuyona imistake, noma umthole kanjani, umthole kazininzi indlela zokufumana abantwana. So and two unazo ziyaba affecta indlela umntana azalwe ngayo. Iyam affect ekukhuleni. Nendlela akhuliswe ngayo iyam affecta ekukhuleni. But ke andifuna ungena apho namhlanje, ndizawungangeni kule endize kuyo. So inde nje nayo liyokuzalwa komntwana ukuthi xa izalwa umntwana okanye nje uthi uDavid ayithetha athi ngokuya ndandisenziwa ngokunqabileyo wena wawukhona. Yes. So ke ngoku deep nje obuzofuna like abantu besifazana sometimes isikakhulu. So andingeni ke apho xa bendithi nje mandidlulise le comment. Yes. Okay, futhi usakhuluma ama comment, khona enye futhi comment lapha ecishe yaxabanisa abantu ngabona nje ebuza ukuthi kungani ongathwele ekhanda. Ngiyabona namhlanje futhi kunjalo bazophinde babuze futhi ngikufaka enkingeni. Yazi ukungajwayeli nje nyani because ngikhohliwe. Okay. Yeah, ukungajwayeli. So davele ngayikhohlwa nje khona ndanibonile sona kona ukuthi hayi nakanjani tena ke uba ke nyani umuntu ungayijwayelanga. So ngiyayixolisela ke leyo nto. Okay. Alright, cha akunankinga. Akunankinga, siyakhula sonke, siyafunda. Akekho waziyo sonke nje endleleni. Yebo, but inkosi okuhle, into engiyithanda kakhulu ukuthi inkosi inakho ukusubekezelela. Isiphinde futhi sisebenzise. Silokhu sishoda lapha nalapha ngoba egcineni ayekho perfect. Abanye kuma ngabe bewolokhu bebheka izinto ezincane bayomisa imessage ebikade izobasiza ngenxa yokubheka nje into ezincane ezilungisekayo futhi yabona. Cha siyabonga kakhulu, ayikho inkinga. Angiyidedele kuwe ngingamoshi isikhathi mina. Unale message okuyiyona oze ngayo namhlanje. Singene kuyona. Yebo. Bazalwane ke ukuthi ke sisazongena kuyona i-message leyo suku. Yebo. Ndingathanda nje ukutsho ngoba ndiyazi abantu asingomanzi singabantu asicalanye. So ndingathanda ukuthi
if uva into oyibona ingathi iyaku affecta, yes, so musa ukuthatha indlela thizeni yokuthi ublame lo muntu iphuma kuye. Xa uva ukuthi lento ngathi iyakwempa, isho ukuthi lungisa. yebo, Yeah, lungisa, yabo. So uba ungumuntu obalekela ukulungisa, uzaba ngumuntu ke ngoku ozohlala ublame wonke umuntu emhlabeni. oh, okay, Yeah. Xa uva nje into ingathi yakuzula, Eh. wena vele uguquke kuleyo nto because iyatsho ithi guquka kulento. yebo, Ngoba xa ungaguqukiyo uzawublame lo oshoyo, abe lo oshoyo yena esitsho iqiniso, wena okufanele ukuthi uyaguquka kulo nto naye ubalekele ukuguquka ngokublame. Ungayishift iblame ubonayo ukuthi ziyakungqozela, ziyakubuyela ukuthi uNkulunkulu usubekuthanda efuna ukuthi hlehla kule ndawo kuyo. oh, Le ndawo ozibeke kuyo hlehla kuyo nayi indlela eright ekufanele ume kuyo. So Yebo. uNkulunkulu uthethisa abantu bakhe ukuze achintshe impilo zabanye abantu. oh, yes, Yes, so ndifuna ukutsho kanjalo into ukuthi xa ubonayo vele uthi uNkulunkulu undibhaqile ndiyaguquka. Akhonto uNkulunkulu ayithandayo njengomuntu oguqukayo. Fanele Yes. sineBhayibheli yatsho. yebo, Uba uNkulunkulu uthanda umoya oguqukayo. yes, kunjalo, So umuntu mayiguquka amazulu amangenyawo, but umuntu makebalekela ukuguquka eshift blame, wena uzibizela icases nje ezininzi phezukwakho. yebo, So vele uvume nje uguquka nje. ulivume icala uma ngabe Uvume uba icala, andenzanga kakuhle, Yebo. ukwazi ukuncedakala. oh, ngiyakuzwa lapho, Yes. yebo, Ya, namhlanje ke ndibuyile futhi ukubuya kwami ndibuye nendaba ethi ukukhulisa umntwana. oh, yes, Ukukhulisa umntwana andithi kugeme phelile sithe ndize nento ethi umntwana uyisibusiso esivile enkosini. yebo, Sak understanda ke lokho nyani ngempela umntwana uvela ezulwini. yebo, Nanku ke ngokuseke khona uvela ezulwini udinga ukhuliswa kanjani kule family akarezelwe kuyo. yes, Ya ndingathanda nje ukuthi sifunde ivesi, okay, ya then sizokhona ke ukuthi siqhubeleke. yebo, Hey, amavesi wami maningi lana but masibe sifunda leyo kuqala. okay, Sifunda imizekeliso. Imizekeliso inkonje. ish, ngiyabalekela ke nami ngesikhosi, ikukonje, Imizekeliso ya Okay. ama Proverbs. Okay, Ya, okay. ya. Siya ku Proverbs 22. Proverbs 22 verse 6. Ya ithi ke apha esiXhoseni, mfundise umntwana ngendlela efanele umntwana, naxa athe wamkhulu akasayi kumka kuyo. Sicela usifunde lapho kuthi. train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Jesus. Yes. Yerakamanda, hallelujah. Amen. Ya namhlanje siza nendaba ethi masikhuliseni abantwana Yes. ngendlela efanele umntwana. Mm. So okay ndingakangeni apha mangiqale nilungise apha. Yebo. Imihla esiphila kuyo sinabantu Nkosi yami emhlabeni abajike bazizilwanyana. Umbone umuntu ukuthi lo muntu lona akusekho buntu apha kuye, sebubulwanyana obabuphilayo. Yebo. Why kunjalo nje sekunalama ingxaki into ngama generation curse okhondolo.
okhondolo bemindeni bayazibulala ifamilies. Yep. Yasibona isikhathi esiphila kuso thina manje nezingane zethu eziphila kuso. Yep. Asifani nesikhathi thina esaphila kuso. Thina sasikhuliswa ngabantu bakudala. Yep. So umzali wayekhulisa athi ndifuna ukukhulisa ngendlela nami enikhule ngayo ekhaya. So nami zawukhulisa abantwana ngalendlela nami enikhule ngayo ekhaya. Yep. So ke ngoku nabakho ke ngoku nabo bazobamba lendlela nabo abakhuliswe ngayo nguwe ungumzali wabo. Nawe mzali uyithathe kukhokho. So ke ukubona ukuthi lento le intambo. Yebo. So ke ngoku into endifuna uyithetha apha ithi masiqhawuleni okhondolo bemindeni. Ukuze siqale ukukhulisa abantwana ngendlela eright. Yebo. Ngoba uba uzawukhulisa umntwana welixesha umkhulisa ngendlela yexesha lakudala uzombhuda. Hey, angathi ungaphinda lapha yazi. Ibaleka kakhulu impela futhi. Yes. Ndifuna ukuthi abantwana bethu esinabo kwelixesha sikulo. Yebo. Awungeke ubakhulise ngendlela yabantwana babekhuliswa ngayo kudala. Yes. Abakudala abantwana bona babephila kwigeneration eyayifanele bona ngelo xesha. So ngoku ababethu ndizawuthi zitamatisi ababethu abantwana banamhlanje bathambile. So akumelekanga sibakhulise ngendlela yakudala sizobabhuda ilento sizohlala sikhala sithi umntanami akamameli umntanami wenza because umhambisa kwilane engamfanelanga. Angayaziyo futhi ayiva ngawe ngoba thina kudala sasikhuliswa kanti ewe wena kudala ukhuliswa kanje yena akabhilongi kwindlela wawukhuliswe ngayo. Yebo. Ngoba ngoku uzombhuda. Sesinalezi nqubo lezi zokudiscipline abantwana. Ezibhlungu ndiyayibukela kakhulu le ndlela lena abantwana abasiwa kuzo abangamameliyo ndiyayibukela kakhulu. Yeah. So umntana maybe abanye abasiwe phayana babethwe indlela yokukhuliswa ukuthi kufunwa bafane nabantwana bakudala. Yes. So umntana akakwazi because I generation akhula kuyo ayazi leyanto wena omphushela kuyo. Avele akhethi ke ngokukuthini avele enza into ezisecaleni. Because akakwazi ukuthi ayi afford le ndawo umfaka kuyo. Yes. Yeah, endifuna ukutsho ke ndifuna ukuthi bazali abakhulisa abantwana belixesha. Ndiyaqonda into ukuthi nawe wakhuliswa ngendlela owakhuliswa ngayo ekhaya. Yes. Into endifuna ukuyitsho kuni bazali asebebadala babekhuliswe ngendlela yakudala. Ndithanda ukutsho ukuthi indlela owawukhuliswe ngayo if uyayibona ukuthi ngoku somdala because xa usemncinci awuna choice kenyanzeleka uyithobele indlela sekhaya. But ebudaleni bakho kumele ubone ukuthi no indlela endanikhuliswe ngayo ayingekho right. Yebo. Fanele wena uconfirme kuwe uthi no indlela abazali bami banikhulise ngayo mina ndizuvuma ukukhulisa abantwana bami ngayo ngoba ayingekho right. So if uzawuba nento ethi ndakhuliswa nami ngalendlela naku ndingiyelo ndiyaphila nabami zabakhulisa kanje. Kodwa nawe uyazibona into ukuthi uyasafarisha siphaya naphaya ngendlela okhuliswe indlela yokukhulisa umntwana iyam-affecta ekukhuleni kwakhe. Okay. Njengoba sithi sekunabantu ubona ba lo muntu akasengumuntu kahle indlela aphila ngayo sekephila isilwanyana. Because utheni walimala ngendlela akhuliswe ngayo yamlimaza umqondo.
Yebo. So wena mzali suvuma ukukhulisa abantwana bakho ngendlela okhuliswe ngayo ekhaya. Yiguqule lonto, vuma uthi ndakhuliswa wrong ekhaya, unless ke wakhuliswa ngendlela eright nawe ibonayo ungatsho ukuthi hayi abantwana bami bakhuliswa ngendlela endakhuliswa ngayo ekhaya. Yebo. Yes. So njengoba sekunale icases ezininzi kangaka kungenxa yokuthi nomnye uthi nami ndakhuliswa kanje, nalenzala nayo ibe njalo, nenye inzala ibe njalo. Ubona ukuthi inde nje lento yale family inde into eyodwa, yabo. Yebo. So into endifunayo ukuthi kuyitsho ukuthi asiqale siguqukeni kwisimo esikhuliswe ngazo. Yes. Sichintshe thina masewukhulile ubone ukuthi no man mina nabakhulisa ngendlela endanikhuliswe ngayo abantwana bami. Ndinomntana kabhuti wami. Umalume wami waye rafu kakhulu. Kakhulu nje abantwaneni bakhe nakuthi nje waye rafu ngeyona ndlela. So abantwana bakhe bakhula nabo, ukhula kwabo baba yilento utata wabe beyiyo, akasekho utata wabo. Avele bazizilwanyana ezutata wabo straight. Nabo bazala abantwana babo bazizilwanyana nabo nje. Balandelela. Nikhumbula omnye umntana kabhuti wami eDCity usakhula ngelo xesha, usengumfananyana osemncinci. Wanelizwa likhupha emlonyeni wakhe wathi ukuchata kwami ndifuna uchata umfazi ndimchatele nje ukumbetha. Hawu. Ndimchatele ukumhlukumeza, ndimvuse ngothu ekseni ndimthema kayokha amanzi. Yo. Uyayibona lo mntana umncinci lo, but indlela akhuliswe ngayo iyam affecta ngoku esemncinci ngaka sekazibone nomfazi ufuna eyona nto afuna uzekela intoni kukubetha umfazi nokumhlukumeza because ukhule ngaleyo ndlela. Yebo. Yebo. So ke ngokilento ndithi emhlabeni sesigcwelelwe ngabantu abaphila ubulwanyana. Yes. Yebo. So ilento ke endiveza into yokuthi wena mzali obonayo into ukuthi indlela utata nikhulise ngayo inaffectile ndiyazibona uba ndinobulwanyana nyana enabo okanye ndingumuntu orof emfazini utata wami okanye ebantwaneni bam ndirofu kakhulu because uyayibona lento utata akho akwenzayo yona ukuthi iyakuaffecta futhi isezo affecta abantu abangenasona abazozalwa nguwe. Ilento iyathelelana lento asibulale nokhondolo bemindeni. Yo. Xa ngaba usewulapho kwelo khaya elinokhondolo njalo wena vuma ngawe nosapho lwakho yithi mina ndiyaqhawula ukhondolo wefamily yami, mina ndifuna ubakhulisa ngendlela eright abantwana. Yes. Yebo. Njengoba ezikolweni sinotitshala ubona ukuthi tishala une-enga, abantwana babetha ka-rof, abantwana nje ubabetha ngendlela engekho right. Yebo. Ingxaki intoni indlela akhuliswe ngayo, une-enga. Asike siyibulaleni enga ebantwaneni bethu. Oh yeah. Asike siyisuseni, asiwuqhawule lo muthi we-enga wokukhuliswa because i-enga yenziwa yindlela okhuliswe ngayo. Yebo. Yebo. So indlela okhuliswe ngayo ebudaleni bakho iza kuaffecta, uzakwenza into ongayithandiyo na, uzawuxaka kuba why ndirofu kanje ebantwini. Why abantu anikwazi ukubaphendula kakuhle abantu, ndisoloko ndisilwa nje mina apha khona mina kufanele kuhlale kusiliwe. Ingxaki intoni yile enga okhule ngayo. So iyakuvukela nje. Yebo. Ukuthi yenze noma uthandi ienga iyavuka noma ungafuni because itheni ingukhondolo. Yo. Yazi waliveza ngenye indlela ukhondolo, angithi ukhondolo icase. Yes. Wayiveza ngenye indlela. Yabona lento lezi zoma generational cases. Yes. Siyaye siyithathe ngohlobo mhlambe lokuthi nathakathwa nangezifo mhlambe ukuthi ngoba ekhaya kunesifo esithile nje wonke umuntu usenaso, yabona leyo ukuthi khona ukhondolo
lokukhulisa umntwana olu wrong asikaze sayibheka ngaleyo ndlela iningi lethu yes nakho kukhondolo ukhondolo because kudlulele ebantwaneni yebo generation so kumele nje ukuthi siqhawule ukuze sibe nabantwana aba-right uyabona man noma ndihamba endleleni mhlambi noma niseteksini ndiyalalela ndiva abantu mabencokola eteksini ndiyiva ukuthi hey lo uyazwakala ukuthi ukhuliswe ngeyiphi indlela yabo umuntu okhule ngendlela e-right umva ngomlomo emlonyeni yes ukuthi lona ukhule kakuhle yebo okhuliswe ngeanger kabuhlungu umva nje thetha nje umbona seke ngumshumayeli umuntu ongakhuliswanga kakuhle seke ngumshumayeli ubone lo muntu uyashumayela uziphethe into zikaThixo kakhulu but i-anger indlela akhule ngayo iyam-affecta kwalapha ekushumayeleni inzima i-anger yokukhulisa umntwana ngendlela engekho right iyam-affecta xa i-affecta umntanakho uzoqashwa asebenze emsebenzini wekhampani enkulu so mesebenza kuleyo khampani ke ngokunyanzelekile uba ahlukumeze aba bantu asebenza kubo asebenza nabo because utheni unale anger anayo yebo so ku-affecteke abantu abangenasono ngendaba yakho mzali ongazange umntana umkhulise ngendlela e-right yebo qhawula ukhondolo enzaleni yakho ungaphinde unabe yebo ndiyavuma nawe umzali wakukhuliswe kanjalo yena khange ayifumane ichance yokubona ukuthi owami umzali zanganikhulise ngendlela e-right ayingekho right indlela wayenikhulisa ngayo wena oyibonayo vuma ubona uthi kodwa ndiyabona enzela ukuthi wena uqhawulele case because sinentambo nje emisebenzini eyabantu abasebenza kuyo abantu esidibana nabo vele ubone nje ukuthi Nkosi yami lo muntu ikhaya waphuma kuyo lilo elelimenze lento. Yebo. Ngiyakuzwa. So asiqale sivumeni uqhawula lento lentambo. Asiqhawuleni lentambo. Fine umkhulu owayeze nayo akasekho emhlabeni. Asingaqhubeleki ngento kamkhulu ongasekho emhlabeni. Sesibadala thina sesiyazi into eright ne wrong. Iwesi mususindisiwe. Suvuma ukulandela kukhondolo yomuntu wafayo. Yebo. Yabo. Wena suvuma iqhawule ithi abantwana ngizobakhulisa ngendlela right. Yes. Yeah. Uma ngizwa kahle uthi lokho kwakusebenzela kuthathe. Yes. Kodwa lokho kubonayo ukuthi lokho kwakungisebenzeli lokho mina beke eceleni bese futhi uholwake ngomoya kaNkuluNkulu ekukhuliseni abantwana. Okay. Njalo. Yebo. Njalo. So bendithi mangiqale ke ngoku ndibeke leyo nto because mase ndibeka indaba yokukhulisa omnye uzothi hayi mnanza andizukhulisa mntanami ngalondlela enjalo ngoba nami ndazange ngikhuliswe ngalendlela ndakhuliswa ngale yilento yongondithi maniqale ke ngokuthi ndi-explain lento into ukuthi why ndisitsho kanjena yeah then uzokwazi ke ngoba wena mzali uqale phansi ngokuthi bendingayazi yes then ke ngizoqala phansi ke ngoku xa ngaba abantwana bakho ubusubakhulise ngalondlela thizeni usobakhulise ngayo then ube sowubona ke manje ukuthi ayikho right biza abantwana bakho uhlale nabo phansi mntanami abantwana bam bendingayazanga into ba indlela besisenza ngayo apha ekhaya ayikho right yebo so ngoku masitshintsheni steps yebo ukusukela ngoku yes apha ekhaya sawuqala siphile kanje ngoku yebo so ungalwi nabo ngoba kaloku abantwana bathathe into ububanika yona wena ngokungazi okay so akuzubakho easy ke ngoku abantwana bakhawulezise batshintshele kwesisimo ngoku wena osowusithi kufanele uqalwe phansi ukuphilwa ngaso yeah abazukhawuleza but wena yima nabo kahle usosolo kuthetha nabo uba understand uba uzawuyibona but ube straight ngakho uthi abantwana bami xa umbona sithi bendithe yabo xa uloku sitsho uba bendithe iyingena lanto emqondweni iyingena idingene yes
Yebo. Yeah, so afuneka umntana umxheshe and futhi xa kuye kwaba yimistake yakho. Yebo. Amen. Amen. Yeah. Mm. Endingakusho ke ngoku njengoba sigqiba ufunda le verse apha ethi mfundise umntwana Yes. ngendlela efanele umntwana. Mm. Naxa the wamkhulu akasayi kumka kuyo. Yebo. Le ndlela yobukhulu ndingayibeka kabini. Ndingayibeka ngalendlela ebhalwe ngayo apha ndiphinde ndiyibeke nangenye indlela mna endiyibone ngayo. Okay. Ubukhulu obo butshiwo iBhayibheli apha esiXhoseni. Mm. Isho ukuthi ubudala Yes. naxa the wamdala. Mna ke ngokuleyam ithi naxa the wamkhulu akasayi kumka kuyo. Ubukhulu like ndifuna ukuthi naxa the waphumelela empilweni. Okay. Okay. Mm. Naxa Yeah. the waphumelela umntanakho empilweni wanako konke. Yebo. Akasayi kumka kuyo. Oh. Ngoba wena umfundise ngendlela efanele bani umntwana. Enamandla. Akasayi kumka kuyo. Yes. Sinosomabhizinisi abakhulu but lo somabhizinisi umbona ukuthi Nkosi yami inhliziyo yakhe ayivinhle. Ayivi umkhulu yena uyakudeserve ukuthi ahlonitshwe nje yonke lanto uyayideserve. Yebo. But ngendlela yokuthi indlela akhuliswe ngayo uvele athi seke mkhulu emngako enezinto zonke but ube umbona indlela athobeke ngayo. Yebo. Yeah. Akayishiyi lanto because ufundiswe ngendlela efanele umntwana. Yebo. Usungamfundisi umntwana ngendlela engafanelanga umntwana. Oh yes. Sufundisa umntwana ngendlela efanele umuntu omdala. Okay. Ndingaqale apha ndithi botitshala beSunday school. Xa nititsha abantwana beSunday school. Abantwana bazi ages benithethe ngeages last. Yes. Ubi age ungayikhohlwa. Awukwazi udibanisa u3 years udibanisa u12 years. Uthi uzothetha into eyi1. Uqinisile impela kwazi. Awukwazi. Yijongi age. Yes. Uthi omnye utishala oSunday school utitsha uSunday school wakhe. Zisize ngesize ke lo Sunday school wakhe. Ukhupha igama elithi ngobani abafuna ukuya ezulwini. Alright. Ngobani abafuna ezulwini ukuyohlala noThixo ezulwini. Baphakamisa ke abantwana babe naye ngelo xesha baphakamisa ndimisi kwaba khona lo ngaphakamisiyo. Yambuza ke ngokuthisha kanti wena ufuna ohlala noThixo ezulwini. Wathi ndiyafuna kodwa andizukwazi namhlanje kuthiwe ekhaya ndikhawuleze ndibuye eSunday school ndizawuthunywa ngoko andizukwazi ukuya ezulwini ndohlala. Okay. Yeah. Yebo. Yes. So lo mntana yena uvele into bakuthiwa kuyohlala ezulwini age yakhe ayikhange im explainele because ibethwa iage ukuthi okuhlala ezulwini akuthethwa ukuthi kuyahanjwa Like manje. Yes. Kuyahanjwa ngokuyena uthatha into bakuthiwa siyane ezulwini sayohlala noThixo khona uthetha uba into ukuthi akusagoduka. Ngokwaqiqa ngoba ekhaya kuthiwe ndikhawuleze ndibuye nizothunywa ngoba nawulungi ezulwini. Yes. So ilento nditsho into ukuthi iage asizi nake. Yebo. Nakubothisha abasebenza ezikolweni nabo iAges abazinake. Yes. Awunothetha into ethile kwiage ethile. Yebo. Because xa uzawuthetha age ye mandithi ka grade 7 uthetha ku grade 3. Yes. Iyafana into ukuthi awuthethanga. Impela. Yeah, because lo muntu akekho kule kwesi stage fanele ukuthi maka understand lento uyithethayo. Akezwa lutho. Yeah, akakuzwa nje enhlobo. Yebo. Uzawuvuma ke uba usithi makavuma uzawuvuma uvuma into angathini angayazi.
Yebo. So ilento endifuna ukuyisho ukuthi umntwana mkhulise ngendlela efanele umntwana naxathe wamdala akasayi kuyishiya. Yebo. Ekungayishiyini kwakhe ke uzothi indlela enikhuliswe ngayo ekhaya ayindivumeli bandenze 1 no 2 no 3. Yebo. And xa ukhulisa umntwana ongumzalwane mkhulise uselithandweni lakhe. Okay. Xa ubetha umntwana as umzali uba umdisciplina kuleyo nto akayenzileyo linganisela iage yakhe. Yes. Awuzuthi uzawubetha u3 years uthatha ibhanti. Yebo. Umntana njengoba ithi iBhayibheli ngendlela efanele umntwana. Yes. Yeah, mfundise ngendlela efanele umntwana. Umntwana ma ekhula ukhula ekhuliswa nguwe mzali esazi into ukuthi ekhaya u1 no 2 no 3 akafuneki. So fanele ndenze u4 no 3 no 5. Yes. Ukuze ndivumeleke apha ekhaya. And futhi xa ngabe ungumzali unomthetho andithi amakhaya namakhaya anemithetho yawo. Yes. So yiba nomthetho nawe walapha ekhaya ukuthi apha ekhaya siphila kanje. If uthi ngo5 ntambama wonke umntwana makabe sejardini. Yep. Leyo into musa nje ukumuva kuyo. Nantoni oyibekile la ekhaya ngumthetho wala ekhaya ungamuvi kuyo futhi abantwana mayingene engqondweni yabo into ukuthi noma ungeza nestory esithini umama okanye utata angeze ayishintshe leninto. Yebo. Kumele into ukuthi thina sivele siyiaccept lento lapha ekhaya xa siyenze. Yebo. Because babona wena wenze njani umile kuyostika kwinto oyithethileyo kwakho ukuthi 1 2 1 2 3 makwenzeke kanje stika kuleyo nto. Yebo. Yebo. Ungahloko njalo usiva izitori zabantwana umntwana nxa efuna ukukutest uba ngabe usastikile na uvele ayikeze nestorani ufuna uva wena ukuthi impendulo yakho izothini. Yes. Yabo xa usithi hayi ke mntanami ndoko ndiya understand sebone ke ukubambile. Ndimbambile. Yebo. Yebo. Sasa ngizawuza nestory. Yabona nani? Yes. So xa ungumzali ubekile umthetho wakho mabawazi nje abantwana bakho into ukuthi umama akashift futhi akafuni kwa story nje. Yebo. Yes. Yiba nebackbone umthetho wakwakho ebantwaneni bakho. Yebo. Ngoba abantwana bakho bazawuza ndithi bafunda nechomi zabo mabebuya esikolweni maybe ubone ichomi yenza kanje naye wafuna ukusho mesefika kuwathi mama nami bengicela ukwenza into ethile yithi apha ekhaya ndanditheni. Andithi abantu athi mna ndithe apha ekhaya kwabantu ba. Yeah. Yebo. Yebo. Ungazonixelela ngechomi yakho la chomi yakho izalwa phaya mina apha ozalwa ndim umntana ndithi. Yep. Akakwenzi oku. Yes. Yabo. Kuzwa kahle. Yes, abantwana fanele umntwana ayazi into ukuthi umama akashift, utata akashift. And futhi xa ningabazali enikhulisa abantwana benu makungabikho umzali ozoba yinunu ebantwaneni. Oh, yeah. Akungabikho umzali nje ozoba koyikwa ngabantwana. Then kube khona lokubalekelwa kuye othandwayo ukuthi ama mistake wonke eziwenzayo ingane ziwenza true bazisazi ukuthi ukhona lo sizawukwazi ungena ngaye. Uqiniseleke lapho. So leyo nto leyo ke ngoku udivide umshado wenu nabantwana benu. Because abantwana babona utata ngoku eyisilwane. Yeah. Kubo utata wabo engabathandi true wena ukuthi uyekelele abantwana bayakwazi ukwenza noma yini baze umama uzosithethelela kutata. Uqinisekile ngoba kaningi kwenziwa omama. Yes. Athi mayengafuni ukumdiscipline umntwana athi ngizomtshela utata. Ayikho right leyo nto. Ayikho right because ufaka umoya ebantwaneni bakho ukuthi lo isipoki lo akanathando lwenu. Yebo. Lento oyifaka kwabantwana erongo ngumzali wabo.
futhi wehlisa nedignity katata wabo kubo wena mama wabo kahle kahle uyayehlisa idignity uyayehlisa xa ithetha utata sukutata uyayibona bayithathe phi le elagunya balithathe kuwe mzali yebo yeah imishado eseyinamathanda ngendaba yabantwana miningi kakhulu yep miningi kakhulu eyenziwe ngabantwana kuba abantwana beneside abangena kulo yayibo so ke ngokuyibani street xa nithi apha ekhaya kungenwa ngexesha elithile notata makasho akungabikho mntana okuzothiwa ngizokuxela kutatakho yebo umntwana makenza into wrong mdiscipline noba ungumfana ngowakho ayingokatatakhe ngowe abantwana ngabenu akho mntana kamama nomntana katata apha abantwana ngabenu discipline umntwana noba ungumfana noma tata uyintombazana ngowakho lo mntwana mdiscipline ngendlela efanele umntwana hey yebo ungathi emntaneni intombazana awuphekile ngani ngizomtshela uma wakho cha ungumzali wakhe wena unelungelo phezukwakhe nantoni nangayenzanga unelungelo as a parent yakhe yebo so asiyekeni bazali into yokudivide imishado yethu indaba yabantwana asibe street ebantwaneni bethu futhi enye into endifuna uyifaka kakhulu yokuthi asibaloye abantwana bethu ngoNkulunkulu okay asibaloye ngoNkulunkulu abantwana benjemba usathana naye emile ecaleni ebafaka umoya wakhe wobusathana so ngoku wena mzali sumnikeza ichance usathana ukuze aze athole ichance kwakho angene soyivuma nje inhlobo leyo nto umntana wakho mnamathelise ukuthi noma umbona ukuthi akakasindiswa akakayinaki nje lento kaYesu kodwa yihlohle wena yihlohle ngoku umbona ukuthi lo mntana akayithandi lento and futhi lo ongayithandiyo nqala kuye kanye umbize ngegama uthi sibani bani zofunda iBhayibheli okay ngoku ubona ukuthi akacunuka ngifile la ebusweni ubiza uthi izofunda iBhayibheli futhi umfundise indawo futhi oyibona ukuthi izawubhekisa apha kuye yes umfundise leyo ndawo leyo ayifunde uthi namhlanje sokuthandazelwa nguwe every day uhlale kuye straight lo mntana uzombona uba akazushintsha na because uzobona ukuthi anayo ichance ngolo ndenze njani accept le nto lapha ekhaya yebo ngoba wenze njalo na mama uye waba ne-backbone asibe ne-backbone ebantwaneni namandla le ndaba yebo asingadidiswa abantwana kwindlela yethu abantwana ndithe abantwana basibusefisivele enkosini uThixo wabaletha ngetransport enguwe kube thembe wena yebo yibalithemba ke ebantwaneni bakho noma umntana wakho ungumntana ohluphayo but musukumlahlela ngaphandle bazali nifuna ukuphela igama elithi umntwana awumthandi ngoba umntwana umthanda noma awumthandi ngoba esenza kakuhle awumthandi ngoba elungile awumthandi ngoba esebenza ngoba efundile umthanda noma enjani owakho kuthenjwe wena nguThixo ngalomntwana akunama conditions hayi yikho uthi noma akho condition apho ukuthi hayi lona ngesizathu so uthi yena akalinikwe ngubani uthando enikwe wena ukuthi akathandwe nguwe yebo akakhuliswe nguwe ngendlela eright uma wena uzoba nechuzi ebantwaneni bakho niyawabulala amakhaya niyawabulala amakhaya ndithetha nomnye ubhuti ngenye imini eTaxi ndavele nje kwakhona into ethi makandithethe naye ndiyambona mosebusweni bayi lo muntu ingadi akekho right ndithethe nalo bhuti sincokole ke sifike entweni ethi athi mina sisi ekhaya nda resign ngeke ngiphinde libeke inyawo ekhaya ngoba kwenze njani athi umama wasixabanisa nodade wethu
ngoku ndavele nadecide ukuthi ukuze ndiphile impilo right mavele lingaphinde ndilibeke unyawo lwami ekhaya. eish Umama ebethanda uzibanibani nozibanibani. Yonke into enhle funeke yenziwe ngabo. yeah Noma into ephume kum. Mina Yes. ndithi ndenzela umama uzothi make epraise uzothi yenziwe ngusibani. oh yebo Iyayibona lento yokuchoose ebantwaneni obazalayo ayino ndiyayibona ininzi yona lento yokuthi umzali abe nomntana special kakhulu kuye. Uyabo umthande baze nabanye babone into ukuthi oh hayi number 1 lo uyathandwa. Ntoni lo ifaka phakathi kwabantwana bakho? yeah Ngoba lo mhla wabasengxakini maybe awusekho wena emhlabeni. Wena sithandwa sakho awusekho emhlabeni abango ushiye ngaphezulu kwabo uba sake simbone ba uyawuza ncedwe ngubani ufile xa ke dinga uncedo samkhomba pha engcwabeni. hey So lenhlungu ke ngokumzali oyenza kulomntana uyazazi uba ususimakade somhlaba. hey Kodwa ngoku ufuna uhamba wena wenze into ebhlungu ebantwaneni bakho. yebo Uba umntwana azakhupha igama athi ngeke ndiphinde libeke inyawo ekhaya ngendaba kamama wasehlukanisa. lento yokukhetha Lento yokukhetha lena ayikho right bazali ayikho right noma lo mntana omthandayo umthanda ngoba wamfumana mhlambi wawumplenile okanye kwenzakalani ngalondlela wamfumana ngayo uyibona ukuthi lo angeke kumele ndimthande. Uthini ke ngokungale tyhefu oyifaka kwaba? yeah Because aba nabo ukukhula kwabo azawukhula benento ukuthi hayi nami ndizawukhetha ebantwaneni bami. yebo Lento ndithi igeneration negeneration iphuma emntwaneni. yebo Apho kuqale konakale khona kuqale konakale phi emntwaneni. hey Once wambhude ebuntwaneni umntwana solibulela ilizwe. yo Ulibulele ilizwe. Njengoba ngoku elizweni sisilwa nama drugs nje. yebo Lama drugs awazange avela sifikeleni. Kukhona umntwana owakhuliswa ngendlela engekho right. Wathi mase ekhula wazibona ukuthi hayi mina ndinobulwanyana nje ebendlela yokukhula. Yebo avela abeseke qala into erongo ke ngoku senza into erongo. yeah Ngokubona ukuthi ilizwe lonakele lonakaliswe yini sisiqalo. Thina ngoku sizolilwa phakathi ilizwe. Sizolilwa phakathi. Kanti ilizwe lifuna ukuthi ulilwe kwisource. yebo kuma roots ibande yebo If ulime kahle phaka kuma roots kuzophuma ifruit eright. yebo If utshale wrong la kuzophuma into errong. Uyayibo? yebo If uthutshala iorange kodwa ufake imbewu katamatisi emthini weorange sekuzophuma okunye endaweni yokuthi kuphume lokhu kufanele ukuthi kuphuma kona. yes yakuzwa impela Yeah. Asingayenzi leyo nto leyo thina esisezozala abantwana abantwana asibenze isource eright asibaqale ezantsi. yebo Yabo. Then sikhuphuke nabo kakuhle abantwana. yebo And two enye into endifuna ukuyitsho eyenziwa ngabazali nje ebhlungu. Amazwi enwathethe abantwaneni bazali ayabalimaza. Uve umzali mayicaphuka acaphuke ade athi wena uliphara ungunyawupe nje wena izinto zenzayo. Lento oyifaka kulomntwana yobunyawupe uzawuthi maseke yenza uthi ngicela imthandazo umntanami uyinyawupe kodwa ukhula lo mntwana umbiza ngegama lobunyawupe. Eligama lo Satan bumbize kude kwakho wathi Satan iza kwami nenyawupe. Nanku Satan ke ungenile lo mbizi leyo. hey siyakhala futhi Sawuphinda uyakhala futhi. Sombiza noba umntwana umbone senzani. yebo Sombiza ngaleyo nto. Umntwana mbize ngento ezomakha. yebo Ungathi umntwana mhlambi xa uthe
le mhlawumbe umntana ekhula owumbone mhlawumbe xa bedlala nabanye like mhlawumbe umntana ongumfana uyathanda ukudlala namantombazana mhlawumbe uyathanda ubamba okanye bese sithi wena uzawurape wena uzawurape wena ubiza i-rape ingekho kwakho bangena rape kwakho yebo because ilizwi nelizwi eliphuma emlonyeni wakho ulityala emntaneni lizokwenzeka yebo amandla ezwi lawo amandla ezwi ayenzeka so umntwana musa ukumbiza ngegama elirongo elizawukwenza ukuthi lanto ombize ngayo ayilandele noma wenze mistake yipi umntwana musa ukumbiza ngemistake ayenzileyo yebo wena discipline umntwana ngendlela eright umbonise indlela eright nothi uzombiza ukuthi avuyinja xa uzothi umntana wakho uyinja xa seke bayilanja ke ngoku usozophinda uthini yebo kuzoba buhlungu abantwana asibakhulise ngendlela efanele umntwana yes ukuze naxa the wamdala angasayigumka kuyo uthi omnye umfana ozalwa ngumfundisi uthi ndathi kanqala ukhula sithi 14 years ndadibana nechomi zami sandithatha sahamba mosayikho into ndazicawe yebo ngoku bathi ichomi zami hayi mani ntoni wabusoloko usecaweni akomntana maseke eqala ubu-teenager nyana bamthatha ichomi zakhe zihamba naye hayi masamani mdala ngokusoloku ulandela nabazali uthi zandithatha ichomi zami but ngozi ndithatha isazela siyatsho andiqhelanga ke lento endiyiqalayo because ingxaki intoni lo mntana ifakiwe into kaYesu kuye yebo ifakiwe ngoku uSathane nanku ufuna ukumthatha bamthatha kabantwana bahamba naye ekuhambeni kwabo naye befika kuloo ndawo afika kuyo ngoba bayabopha ke izoli bathi tsala uthi lo mntana ndathi nxa beninika savele sancancazela isandla ukuthi ndiyibambe lezolo abanginikeza yona yebo sancancazela sibathi hayi mani ntoni qinisa isandla bamba uthi hayi sancancazela isandla hayi andakwazi ndathi sendiyibambile vele yawa uthi njengoba ncancazela isandla nje apha ngaphakathi uNembeza uyasho uthi irongo lento abazali bakhe bakufundisanga lento yebo uthi batsho ke lapha ayisuka umdala ngoku ntondondondon uthi ndabe ngiqondi baya ngeke mina ilento ngoku abaninikayo nayi mina ekhaya khona into endayithanda kulo mntana uthi khona umama notata bendithanda kangaka futhi bendinike uYesu bendifundisile ngoYesu xa benova ukuthi ndenza lento bangathini utsho Nembeza kuyo lo Nembeza otsho kulo mntana utshiso into utshiso ngokuthi abazali bakhe bayifakile kuye lento bamfundisile nguThixo ngoku uthi uSathane xa ke fika kuye kuvuke into ayifakwe ngabazali bakhe yes uthi ndavele ndavuthulwa ndathi hayi suka ndiyeka yonke le mntwana ndiphindela kuYesu wasekhaya kakade yebo waphindela umntwana eYeswini wako wabo namhlanje lo mntwana ungumshumayeli bantu yebo into ndithi umntwana yihlohle into kaYesu yihlohle noma ubona ingathi akayithandi kani yambhora yihlohle mzali because wena wenza something uyayazi into ukuthi lento ehlohlayo uhamba ngevesi ethi fundisa umntwana ngendlela efanele umntwana naxa kathe wamdala akasayi kuyishiya yebo yebo impela noma mhlawumbe umzali uzawuthi wami umntana uligintsa bathi ndimfundise uYesu lo mntana wakho oligintsa mzali umfundisile ngoYesu andali kodwa ke pha ebugintseni bazawuthi mabedibene pha nabanye besithi hayi lo muntu masimbulaleni uzawuvela lo wakho athi hayi no man masimiyekeni hayi why nguNembeza wasekhaya yebo indlela afundiswe ngayo ekhaya uba no man azange ndafundiswa ngendlela eronke ekhaya no ewe ndikhona apha ebugintseni kodwa hayi masingazenze into ezirongo yebo abanye bathi hayi man why ungafuni wathi hayi miyekeni bethwa into yasekhaya so
athi seke lapho kobo buginsa obo abona ukuthi hayi mina ngiqualify apha aphinda abuyele emva umntwana sekethi njengosathana ngendaba yentsusa Yeah. ngendlela yesource ingcambu Yebo. fanele umntwana abe nengcambu right ezomdonsa noma usathana seke mbekephi imdonse la ngcambu Yebo. yebo so lento ndithi umntwana asibafaka ama roots faka Yes. umntwana akhe roots umbone ukuthi imngenile and noma yena akayithandi kodwa wena yifake Yebo. futhi ba street ngoyesu Yebo. xa sebekhule ngosebezishuzela babaya ecaweni abaya ecaweni wena apha kwakho yithi apha kwami ngeminyanga ngeSunday Yes. ndiyakhiya apha akubikho umuntu osalayo apha kwami Yes. kekho umuntu ozosala yebo so kufuneke beyazile into ukuthi kumele beye enkonzweni Yebo. bayafuna abafuni wena ubekile umthetho apha kwami andinamntana ozalwa ndim ongazi uba sendlini kaThixo Yebo phela. so wena yiba street ngoyesu because kuthenjwe wena xa kuzofeyila wena mntu lo mntana oziswe kuye uthi makube ngubani umuntu ozawukwazi uba amelane nomntana lo onikwe wena Yebo. umntana kuthiwe mkhulise ngendlela right Yebo phela. yeah so wena uyehluleka bazali asiyekeni ukwehluleka ukukhulisa abantwana Yes. omnye umntana uvela umbone nje into ukuthi lo mntwana ulekisha imfundiso Yebo. yebo omnye umntana umbone into ukuthi lo mntana akananix into nayo ngumzali wakhe nje lo uyamtefisa asike siphumene entweni yokutefisa abazali sithi hayi umntana wethu make ndimspoile uyamlimaza Hey. akazumazi uhayi Yeah. umntwana makakhule sazi uhayi futhi umntwana wakho umfundise indlela yokuthi makakwazi ukuthi adisciplinwe noma ngubani umuntu ongumuntu omdala Hey. abantwana Yes. abakhoyo akasakwazi umntwana uvuma uba disciplinwe ngumuntu angamaziyo noma ezibona ukuthi wrong lento ayenza vele aqala engomzali wami lo Yazi njengoba ulapho vele ngithi ngizobuza ukuthi umntwana kufanele simthande sigcine kuphi ngoba ngendlela esesibathanda ngakhona manje sesibathanda ngalendlela leyo ukuthi njengobusho Yeah. umakhelwana akakwazi ukumdiscipline. yeah yabona irongo leyo nto bazali Eh. umntanakho mayihlale engqondweni yakhe into yokuthi uba umzali uthi kuma ndenza into ethile okanye mandingayenzi into ethile noma inguyonzalayo as long umuntu omdala mfundise lonto umntana Yebo. ba mntanami nabani umzali okunqandayo kwinto erongo unqandeka Yebo. Yes. hayi abantwana esinabo nje Nkosi yami uvela ubone kawuqala sithi hayi athi ngubani wena Hey. ngubani senthuba ngoku xa ulimaza umntanakho ulimaza ilizwe because lo mntana omkhulisa ngalendlela umkhulisa ngayo uzokhula ahamba ayosebenza le ndlela omkhulisa ngayo ile azawufika bhotye ngayo pha Eish. uyayebo Yebo. nomnye njalo ilizwe lonakale nje lonakale Impela. kanti indaba nje into ukuthi fanele lo mntana une source right ama roots akhe are right akakhule umntwana enama roots right ukuze akwazi nokuthi anqande abanye abenza wrong ngendlela yokuthi yena ukhuliswe ngendlela right Yebo. yeah so abantwana asiyeke ukubathanda wese ubone ukuthi Nkosi yami lo mzali umntana nako senza sakuxelela mxelela utatakho umntana akasazi ukunaka uthetha noma intoni kuwe uphendula noma intoni kuwe umuntu akamoyikayo ngulo ohlala emhlohisa ngayo Eish. yebo enthuke futhi njemba esoyika lo akasamushela into enhle kwalo amoyikayo sesithi sathi bamnandi mayingekho utata apha ekhaya kubamnandi kanye mayingekho umama apha ekhaya kubamnandi angafika nje kuyabhora uyayibona uba ngoku umoya wami lo sohlohla kulomntwana akusumoya omuhle asingumoya omuhle umoya we-division. yes uyehlula uma ungekho onwaba umntwana because uyazi ukuthi nizakwenza yonke into enifuna ukuyenza uyayibo so ngoku lo moya ufaka kulomntwana ngotatakhe okanye ngumama akhe uyayibo Yebo. i-division oyenza emshadweni
Nkosiyami kunomshado oye waqhawuka uqhawulwa ngabantwana. Phela umshado ngabantwana. kaningi futhi Miningi imishado kodwa ke lo ngikhuluma ngawo wona ngiyawazi uqhawuka phambi kwami ngibona ngendaba yabantwana. Because umama uvule konke. Uvula abantwana bangena yonke indawo. Yebo. Utata wabo wasambona nobuyini. yo Yebo. yebo Utata make lungisa esithi inkosikazi fanele lento awuyivumele ebantwaneni nale awuyivumele ebantwaneni. Avela athi umama ekhaya singase sihlukane. Waphela lo mshado lo. abantwana abazalwa uye impela ubaba noma mhlawumbe uyistepfather Abazalwa nguye abantwana but ubakhulisile. Ubakhulisile. Ngoku abantwana abasamboni nobuyintoni lotata wabo kodwa beze kuye bebancinci. Umama wavela wakhetha abantwana kunotata wabo. Bazala singayenzi into enjalo because sibulala abantwana. Abantwana siba abasezayo sebenza bazosebenza benjani. Benjani engabanazo because abantwana kusho ukuthi ngoku ngeke sebehleli nalo tata semushele noba ngafa noba angavelelwa into ebhlungu nje angabikho nje apha ekhaya. Yebo. Because wena. Yeah. Because of wena. So asingayenzini asibathanda abantwana ngendlela eright. Yebo. Ewe ungamspoila ke ngalondlela ubona ba mama umspoile ngayo but akungabi indlela ocasa ukuba sekuyimpilo leyo ke umntana uyamspoila nje uyamspoila uyazenzela nantoni na. Okunye engingakusho ndingasho ndithi yazi bazali siyakwazi ukuthi singabazali sibahlukumeza abantwana bethu sithi siyabathanda. Nibe ningazi ba lo umntana wami ngiyamhlukumeza wona ubusixela umntana wami ngiyamthanda. Kanti uyamhlukumeza. Uzobuza ke kanjani? Impela ngifuna ukuzwa ukuthi kanjani. Siyabahlukumeza abantwana bethu. Singayazi basiyabahlukumeza. Yebo. Ndifuna ukuthi okokuqala ungumzali mhlambi nenkonzweni niyaphina kulo ndawo niyakuyo. Umhlambile umntana wamnxibisa waba right. Wamphakela ukudla. Yes. Maybe lo nthetha ngaye maybe ngu3 years ngu4 years ngu5 years. Umphakela ukudla useke nxibile uthi makadle nizohamba. Yintoni oyiexpectileyo kule age umnika ukudla seke nxibile? Because la mntana uzawuthi makedla azichithele. Uma sewuthi niyahamba useyingcolile usuyambetha. Uzingcolisele ntoni? Siyahamba wena ngoku naku uzigala ngokudya uzingcolisile ngoku ubumnxibisa usezawumnika into engcolisayo ubu expectant. Okay. Expectant uyamhlukumeza ke ngoku. Okay. Because nguwe kufanele ukuthi uprotecte lo mntwana. Xa sewumnxibisile kufanele uthathe something ezomprotecta. Because usazi into ukuthi age yakhe angazichithela. Yebo, yazi ezinye izinto sazenza singanaki. Okay. Lo mntana usuyomhlukumeza ke usumbethela into yena ebengena ukwazi ukuthi angayenzi. Yeah. Okwesibini umntana wakho umfundisa lonto omfundisa yona ayiqhele okanye mhlambi wena uyancokola apha ekhayeni nalomuntu oncokola naye. Okay. Nakuba nincokola nalomuntu umntana ayibambe lento enithetha nalomuntu. Emva koko umntwana ayithethe lanto. Uba umama ebethe ngawe dadu bani okanye bethe ngawe mama bani yebo. Yebo. Usuphinda umntana suyambetha. Okay. Uthethele ntoni lanto? Yebo. Kuba njalo vele. Yes. So ukumbetha kwakho seyinhlukumezo futhi because awukhange umntwana umfundise into yokuthi mntanami xa sithetha ekhaya abanye abazali bathi xa kukhona umuntu ofikayo abantwana sebesazi ukuthi kumele benze njani baphume mhlawumbe baye kwenye indlu kwamanye amakhaya benza kanjalo ke kwamanye amakhaya ke ayikho enye indlu yabo
makufika umuntu abantwana bakho bafundise nje into ukuthi bantwana bami into enivincokolwa yeyabazala yoyenu yebo aningeni indawo kuyo noba nive uncokola bani sithini ayiyo yenu yes kodwa ke nalapho jongi age ehe jongi age awunawuthi ku3 years uthi ayo yakho into ephuma emzalini emntaneni into eright leyo yeah yebo xa uzawuthi wena emntaneni avusisidenge ke wena ke xa ungakwazi ukwenza into ethile kusasa lanto yenziwa ngumuntu omdala umntana uzawuthi awuvusisidenge ke wena ungakwazi ukwenza into ethile uyayibona so yena engqondweni yakhe uthatha into ukuthi xa ungakwazanga uyenza lento kusho ukuthi uyintoni uyisidenge yebo nako ke nguwena mzali sewuyambetha umntwana ukubani isidenge sekuwena mzali seyiwena mzali ke ngoku sowubetha lo mntana amhlukumeza uyamhlukumeza lo mntwana kuningi angeke ngikhona nje ukuthi ngithi ngiyakubala but bazali yekeni into eyokuthetha izinto phambi kwabantwana jongi age ewe umntwana sekhulile uyancokola nomuntu oncokola naye masekhulile uyayazi ke le nto ukuthi yabantu abadala omncinci awuzumbethela into umbone seke iqalela umnikazi wayo because yena ingqondo yakhe ayitsho ba lento akufanekanga ndiyithethe kulomuntu yebo yeah yes yo ay yazi uza nama advices amahle kakhulu kwesisikhathi kuyenzeka ukuthi njengoba nje sihlele isiqoqa nje umntwana makumele ngabe mhlambe bebuka iTV yakhe or enze ezinye izinto azenzayo umuzwe sefakaza yeah kushuthi nalapho kumele umdiscipline umntwana ukuthi lesikhuluma yabantu abadala why ulalele akufunde lokho angathi mayifakaza umvumele naye angene kwinto yabantu abadala hayi akangayiqalisi nje into enjalo umntana makayazi into ukuthi enoma into akayaziyo lokuthethwa ngayo akuthethwa naye yebo kuthetha abantu abadala akangayiqheli into umntana ukuthi niyathetha apha naye seyafakaza yebo mama kunjalo ngimbonile vele la baba ngibonile la mama vele mntana mnyani uqinisile yabona moya muni lo ufaka because lengane yakho umibona lo ya mama lo ya izawuvele kuvukele yanto ifuna ukukhuluma lapha yana uyayibo la mama asekeza kuwe seke bhinqile ubusithini ngami enganeni yakho yabo wena usuwenze njani usushaya ingane kodwa wena oyifakile entethweni yakho umsubuso uyamshaya umshayelani wena umfundisile bazala siyekeni ukufaka abantwana ezintweni masebengenile sesiyabashaya icala elikhulu uNkulunkulu akayifuni uNkulunkulu ukunike ngokukuthemba lo mntwana ukuthi uzoba yiprotector kuya yebo musumvumele ukuthi angene ezintweni angangeni kuzo ingane azibahloniphe abantu abadala azihloniphe esontweni ingane onayo into yasesontweni engifuna ukuyigcizelela ingane esontweni azibe neresponsibility esontweni ingane ungayinayo esontweni ifike isiyabhoreka esontweni usuyinikeza ifoni usuyibonisa into ukuthi lento oze kuyona ayinaveli kuyona wena mina ngesikhathi ngishumayela okanye ngesikhathi ngenzani esontweni wena okwakho dlala ngefoni yo yini loyifaka kulengane ende ngoba vele izobona kanjalo into ukuthi uNkulunkulu okamama mina anginanto endinayo mina esontweni mina ukuthi ngiyenze mina ngiyabhoreka nje ubaba vela nginikeza ifoni yakhe ukuthi ngidlale ngefoni siyakhonza nje la kuyakhuleka ingane icofela ifoni ingane iyahleka la esontweni nina ufakile ukuthi wena ngane yami wena awungendawo kuNkulunkulu yimina oze kuNkulunkulu uyayibo okanye ingane uyishiye ekhaya yebo wena hayi ngane namsansa esontweni usale la ekhaya wenza lokho utshalani kule ngane utshala into ukuthi uNkulunkulu akayifanele yona ingane ngisho noma incane hlala uyitshela kahle ukuthi uma siye esontweni ngane yami focusa
uma kushunyayelwa futhi yiba ne-task onayo enganeni yakho enzele uba izoba ne-responsibility esontweni Yebo. makubuya ekhaya usho ukuthi ibithini ivesi ubaba beshumayele bethini Yes. umama befakaze bethi so le yanto uyatshala into ukuthi lengane lena ibe nento emqondo into ukuthi mangiyesontweni kumele ngenze njani ngifocus and futhi ulwe uma engayazi vese ulwe Yebo. uthi angeze ngikusesontweni kanti ngisingisela umahala Yes. ulwe na inze njani izongena yanto abona ukuthi hey esontweni dine responsibility enkulu yokuthi fanele ngilalele noma ezinye ingane zemqhweba ukuthi akudlalwa athi because wenze nje uyazi ukuthi mina ekhaya ngizobuza ivesi Yeah. laba bazoba bengekho yebo Yebo. manje uma ke ngoku wena ingane usoyinikeza ifoni mase kufika ekhaya yengane yami ubaba beshumele ebethi nawo mama ngiyazi mina lo nto bengidlala ngefoni why wadlala ngefoni esonto uyinikwe ubani lefoni Hey. Yeah. uyinikwe uwe phela manje sowuphinda umlwisa kwangabazali asiyekeni leyo nto asiyekeni ingane yakho ayibe ne-responsibility Yebo. esontweni futhi ingane yakho ayifocus musumvumeli umntanakho esontweni alokhu uyaphuma uyangena akayazi kwaye ephuma ekhaya akaphume yazi ukuthi la ngiyakhona indawo yokufocus Yebo. lapha angiyangoshaka angiyangodlala ngiyofocus yes ingane yakho ayiyazi le yanto akahla umbone akafocus esontweni umbone ukuthi iyamngena into kusasa uzozwa ngathi mama mina ngifuna ukusala makuye esontweni yebo because uyayibona lento ukuthi uma efocusile esontweni iba khona lento eyimnamathele indlela asibaloye ngoNkulunkulu because kunabantu abangakholwa ababaloya abantwana babo ngezinto abakholelwa kuzona umbone ukuthi abona lo mntwana awungeke umthinte enhlobo ngenkolo yakubo ngeke umthinte enhlobo yebo thina sohlulwa yini ama-Muslim awungeke uthinte ingane ye-Muslim ngeke uthinte ngoNkulunkulu uzoyitshela ukuthi kunoNkulunkulu kunoJesu yena yazi ukuthi uJesu wayo izalwa ubaba wayo izalwa ingane uyatshela ukuthi your God izala so thina siyahluleka ukuthi mntanami la uhamba khona biza igama likaYesu biza igama eyona nto esinqoba ngayo le ekhaya igama likaYesu yabo iba ne responsibility esontweni ingane izibone ukuthi akukho enye indawo endingathi ngibalekela kuyo because seke loyekile ilento manje uyabona ukuthi uSathane uthi uyazama akasana space masisivaleni space ebantwaneni bethu kuSathane asingavuli iminyango uSathane ekude emizini yethu sivula iminyango sithi Sathane angena amagama wathethe emntwaneni wakho wabuyisela umva umntana wakho umloye ngoYesu khangela ukuthi akazi ubuya noma sewubona ukuthi sekemkile yebo uzobuya hayi siyabonga hayi wasipha amanye ama-advices like powerful words asisiza usingabazali okunye yazi izinto esizaziyo but nje siyazi overlook ezinye unokuzibona ukuthi kodwa lento le ifike lento yokuthi kodwa ngabe wenza kanje kodwa uyignore nje for whatever reasons so nje okunye kwabaningi futhi bethu kusha so siyabonga i-wisdom nje uNkulunkulu akuphe yona it's so powerful ngithanda le ndlela nje oyishoyo le part leyo ukuthi abantwana nje sibaloye ngoNkulunkulu meaning asibaphe uNkulunkulu singakhathali ukuyenza leyo nto andeke manje ngeke umzali ukwazi ukwenza lokho kwa wena ungena uNkulunkulu sengikhuluma ke manje kumuntu ongakamamkeli uJesu Kristu ibizani lento ibiza ukuthi kumuntu ongakamamkeli uJesu Kristu qala ke manje uthole yena nawe wena mzali qala noma ngabe umntwana thola uJesu kuqala uyena oyokusiza uyena ozokupha le wisdom eyisimangaliso sometimes awuyiyele esikoleni yasemazulwini nje uma ngabe umuzi usesiphindiswa uzwe iphathi yakhe edlulileyo uzozwa nje ukuthi le ngempela yasemazulwini nje iwisdom eza nayo and very powerful
nawe ethatha uJesu thina ke esesimamkelela uJesu Kristu sincike kuye ukuze sokwazi ukuthi sifundisele abantwana sibakhulise ngendlela. Very powerful. Siyabonga nje kakhulu. Nkosi ayilokhu iqhubeka ikusebenzisa. Mhlawumbe namazwi okugcina uma ngaba una inkinga futhi nangama contact for someone ongafuni ukukuthinta. Amazwi okugcina endingawatsho nje bazali ukuthi singamathemba wabantwana bethu. Yebo. Abantwana bethu bathembele kuthi. So njengoba singamathemba nje abangaze abantwana bethu ba disappointeke sithi ngendlela esenza ngayo. Ngoba sinezinto esizichoyo singabazali mhlambi mawubona umntana ngathi wenza ngendlela akenza ngayo uthi waze wayinhlupho umntwaneni naye. Kanti umntwana naye uthi waze wayinhlupho umzali onzeleyo. Yazi bazali ezinye izinto abantwana bethu abazenzayo bazenziswa sithi. Thina singa understand. Kune inkqubo benike ndayibukela eTVini kunomzali othi ufuna uncedwa ngengane yakhe ingane yakhe iyamosha phofu uthi andikho noba nguye nakodwa ndiyacingela uba inoba nguye lo onimoshelayo apha endlini ngoba akasenzi kakuhle nje apha ekhaya. So ndicela uba ninibizele yena nithethe naye because ngoku mna ndiyomoshakalelwa ndinezinto ezilahlekileyo endlini ezisifele and futhi kasithetha ngezinto ezilahlekileyo yena uvele angabikho involved kuzo like kasithetha nje yena avela aphuma ahambe. Okay. So ngoku nyani lo mzali uphakame esithi uyahlukunyezwa ngumntwana. Ufuna uncedwa ngalomntana omhlukumezayo. Yep. Make fika pha udibana nosochwepheshe. Bayabuza ukuthi kwenzekeni. Yep. Achaze yena ukuthi lo mntana wenza noku. Angakuchaza umzali ngeke akuchaze kwakhe. Sesibiza umntwana sekubiza umntwana ke ngoku. Mntwana uyenzela into ethile ndiyenzile akubanga mina ekhaya kodwa ndim ovule umnyango wokuba icho mzama nje omosha ekhaya. Ngesizathu sini? Ngesizathu sokuba mna izinto ezinhle ekhaya ndisifumana, izinto ezimnandi ekhaya ndisifumana. Mna ekhaya ndim umuntu osoloko kusithiwa makenze yonke into, ndihlala nodadewethu apha. Bona bafike belela athi mama abalale mna ndenza into ezithile nezithile. Umama wazala umntwana emva koko wayekisa mina isikolo. Wathi manhlale nomntwana. Yo. Aba baqhubeleka baye esikolweni. So xa kusuka itishala zeza zizova ngami bakuthe ndingasaye esikolweni anthatha umama wanifihla. Yo. Banthatha wanifihla uba ndingaveli kwezitishala ezizova ngami bakwenzakalana. Yeah. So ndavele ndabona into ukuthi hayi impilo lapha ekhaya engcono bhetele ndivele ndizintshontshele qha ndavele ndabona ukuthi maniqale le ndlela endiqalayo because ngiyabona ukuthi mina impilo yami apha ekhaya ayibalekanga. Okukumosha endikwenzile ndiyavuma ndikwenzile kodwa ndikwenziswe sisimo. Umzali seke yathuka ke ngayibo mzali uyamva ngokumntwana uthi lento ayenzayo kungenxa yakho wena nyani lento uyenzile. Hayi ewe benimenzise yona. Ngesizathu sini? Hayi lo mntana kabhuti wami naye wayendihlukumeza so benipheya irevenge. Yo. Uyayibona ke lo khondolo lo endithetha ngayo. Yeah. Yabo upay revenge emntwini ongena sona. Uyabo. Yeah, so ilento endichoyo ke bazali into yokuthi abantwana bethu sometimes xa bemoshayo sube maybe isource ikwasithi thina sinikiwe nguThixo ukuthi abantwana bethu asibalwele naphansi kweyiphi na imeko. Yebo. And umntwana masekengene enkingeni angene kuyo musa ukumlwisa ngohayi wakho ubumenze before enze lento. Yes. Qale umkhuphe qala kwesisimo akuso then after ngokusomkhuphile seke right ubuye uhlale naye phansi uthi mntanami uyakhumbula ndathi kuwe suyenza lanto
wena wayenza ndakuxela uba izawuphuma apha iphume khona naku ngeke ngoku iphume khona. Ungathi ngoku etsarhwa ngamanzi phayana yile nto azifake ube nawe umdubelela usithi benditheni kuwe. Yeah. Mkhuphe njengoYesu wathi uPetros uye Nkosi uba nguwe yitsho ndize. Yes. Weza uPetros kwaba yifault yakhe ukuthi akasusa amehlo wakhe kuNkulunkulu wazibone ngumuntu uhamba phezulu kwamanzi watshona. iBhayibheli ayisho into ukuthi wathi uNkulunkulu uPetros uthandabo ithi wafaka isandla wamkhupha. Yep. After emkhuphile ke ngoku wam-addressa ke ngokuba uthandabuzele ntoni. So nathi bazali abantwana bethu uThixo usithembile ngabo. Yes. So asibalwele abantwana bethu kwisimo sonke abahlangabezana naso. Noba ngumntana oright mlwele, noba ngumntwana owenza kakubi mlwele, kusasa uzokubonga. Yes. Xa senivalelisa nje ndifuna ukutsho kunalo mntwana owayeyiphara umamakhe kudala emnqanda ngalento lo mntwana eqhubeleka nayo. Ngikhumbula that day lo mntwana ebethwa ngabahlali sisesontweni nomama wakhe. Kwafona udadewabo caba ubizwe ngaba bambona bayenako umntakwena apha ebethwa ngabahlali. Wafonela umama wakhe ba mama yena kuzibani uyabethwa apha uyabulawa ngabahlali. Kwakuthula iBhayibheli kushunyayelwa kanjeni lo mama iBhayibheli ebeke phezu kwakhe. Wathi mayithola le phone lo mama wavele waphakama wazi liba nobe bephethe iBhayibheli. Yawa phansi iBhayibheli waphuma ngomnyango waleqa enzaleni yakhe. Kodwa ekudala esithi hayi kuye khangathi mina nisenkonzweni apha. Maka ukudala ndimnqanda ngalanto. Wabaleka la mama mayifika nyani naka umntana ungqungwe ngabahlali. Mayifika lo mama into ayenzayo wavele wafika waziphosa phezu kwalo mntwana. Yembe bethwa njengabahlali wafika waziphosa phezu kwakhe hayi ngoba esithi akenzanga nto. But uveza uprotection bakhe phezu kwalo mntwana noma sekwisimo esinje bexelelwe ngaso aziphosa phezu kwalo mntwana. So abahlali bamyeka lo mntwana wamvusa lo mama umntwana wakhe wahamba naye. Yep. Lo mntwana lowo after eye wayesibhedlela waba right wathi mama ndifuna uYesu wakho. Yebo. Uye wayiprotecta bekungekho mzali benoyenza kudala unixelela ngokumosha. Eish. But ndithe mandifumana ama results okumosha wena wangabambi into ukuthi kudala unixelela. Wayiprotecta ndiyamfuna uYesu wakho. Amen. Wakholwa umntwana namhlanje uyakholwa. Amen. Ngendaba yokuthi umzali wazazi into ukuthi lo mntana kayengazukhuselwa ndimi uzokhuselwa ngubani. Yebo. Sibakhuseleni abantwana bethu isimo sivuma isimo singavuma sibakhuseleni. Amen. Amen. Hayi ngiyayiswa. Hayi wasipha ama advice. Siyabonga. Sayibonga kakhulu inkosi. Sibonga nje ukuthi lokho sitshelile ngenkosi uYesu. Yeah. ngokuNkulunkulu. Ngiyithanda kabi leyo. Yeah. Ama contact? 771 325 Yep. 200 3. Okay. Yeah. Sibonge kakhulu sisiphindiswa Buthembu ngokufika nje uzokukhuluma lokho okukhulumile akuyonto encane inkulu ngendlela esimangaliso ngiyazi baningi abazosizakala inkosi ayiqhubeka ikusebenzise ikubusise. Sibonge nasemakhaya ngiyathemba ngempela nisizakele sobona ngama comments nani nje inkosi ayinibusise inigcine senithanda ngendlela esimangaliso iKota2 Media ikhona ngani so nje siyabonga. Ayingcinele nini inkosi ngomusa wayo asiphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.